Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aku si Azman Kumel Muhankam Suisui sinyo siakan Basilan TV. So alhamdulillah amban bakas mian pagjanjian tenbi si elew ini nagpania kite program si tenged pagtilew yene si kahalan pag maulud atau kan WA jinari maulurin. So ko itu ngalingan kita menambua yene guru te tasawe te magbisa available sa ko itu ko ini Ustad Farhan Jaun. Ustad Farhan Tangkua Jaun amban lahat tumahubong. So nambuan ban ini nambua amban ini ngurungan kita ko itu lecture atau kan nambungan ini me panileote si elew inin si tenged pagmolo dinin. Assalamualaikum guru. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, alhamdulillah si me miaan pahadir no si waktu ini tia samiaan keo taimbay tuwe kami para nambungan ini me panilew si tenged pag maulud pege pente kaam ini takilala we me lahat ini rakyat dem lahat basilani ini magmamaulud kahaba tahun pente mananen magpania ka magnasihat atau kan ini program si tenged bulan Rabiul Awal ini. So gini pataha te direct to the point kita ko ini pagsabisante daluhin nilaw ko si kao sambungan no ini me panilaw ko ne. Okay, alhamdulillah sir. Magsyukur si pangimbitano hatinan si waktu ituin sa bilang magsyukur si kao duk si kemon na mapakalehin. So alhamdulillah sa tagnaan te ini panilawin para gi sanduhin bekatan miaan magagad bang ini pay mi panilawin. So tanatang na tilaw kuntuan ini pasalan ini dalil te amman dalam Quran asa ba ini pasalan ini mi pagmauludian. So alhamdulillah hatinan magsyukur si mian panilawlay so bilang tagnaan ko duk doa aruput si Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma akhrijna min zulumatil waham wa akrimna binuril faham waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahil akhlaqana bil hilm waja'alna mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa ba'd. So alhamdulillah si tingid panilawlay hatinan bang ini dalil ang madalim Quran si tingid maulid. So si tingid panilaw inin hatinan bang panilawin dalil khusus dalil tertentu in tasabut in kalimat maulid dalam Quran inin gak niya tasabut may ulama te aman salaf si khalaf wa niya dalil khusus hatinan dalil tertentu pe dalilin niya dalil am niya dalil khas. So gani tertentu tasabut dalam Quran bang pagbisahin dalil khusus atau kan dalil tertentu ini tasabut kalimat maulid lay. So magawa nin bang dalil am ini dalil general atinin pangiduan te dalil atau pesandihan dalil kita get penghadje te Rasulullah sallallahu alaihi wasallam si bulan itu supaya hinadje. Nah ini yang tersebut dalam Quran dan Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. So hatinin si ayat ini bang payamantes may kita tafsir malungkat kita man may kita tafsir sin may ulama pagi kitab tafsirin hikmanamal sarta sakyanan maghinang tafsir may ulamain sa lumain dambua tasabut hatinin miaan ayat inin bang si kitab Zadul Masir fi ilmi tafsir Ibnu Jauzi iyan alin kitab nin in ma'na sin fadlullahi nan sininin ma'na sin ayat Allah Ta'ala qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu hatinin bisahun o Muhammad sabab sin kalabian sin Allah Ta'ala duk rahmat ni sidamikyan iyan subika magkekek. So in ma'na sin fadlillahi nan sininin fadlillah hatinin bang si kitab Ibnu Jauzi alin kitab ni Zadul Masir fi ilmi tafsir Ibnu Jauzi in ma'na sin hatinin mian rahmatin nan sininin ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam fadlillah makna nin ilmu rahmatin nan ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana sabab sin ilmu bakas kita ngandawat ilmu atau karungan kita ilmu nasubay kita magkekek hangkan ni aturan ko itulo bang kita bakas magkaito ilmu graduate kita na magkekek mag-celebrate magsyukur sa Allah Ta'ala demikian inanak Rasulullah si bulan itu pagay maksud rahmatin naan Muhammad na itu isa magsyukur isa kita bilang pagkekek hatinan si bulan kapanganakan iya. So iya naman may pasabot ayat hatinan naman dalam Quran tingit pasandihan dalil si tingit pangahadje atau pagkekek si bulan itu. So namu apa man may ayat pasabot Allah Ta'ala wa dzakirhum bi ayyamillah. Hatinan pagpaisebon di atau
magpaisibanon siya si tinged ni kailew-elewan sila Allah Ta'ala. So eka kailew-elewan Allah Ta'ala pandak waktutin lamod aman elew Allah Ta'ala ini kapanganakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So hangkan tapikil na ulamain si bulan itu duk si elew itu atinin pinasiban ni manusia in tinged sira Rasulullahin pigi lamod iya amban ayyamillah. Ini bulan Rabiul Awal pigi bulan kapanganakan sin panghuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini story siranin si Madjana aman panganak iye sampai kahinapusan kawapat ni iyan hatinin may hinang atau aturan sin pagmaulid dan buwa man may ayat atau dua ayat pasandihan dalam Quranul Karim. So iyan naman may jawab si tingit sualay niyaan hatinin may tasabot dalam Quran. Allahu a'lam bisawab. Okay, tuan magsukol si yene panambung no ine question te panagnaan lay. So takaleru sabi we may mahjanain bang ine may dalil hininang we bi atau kan pagdalil bi sitinget pagmaulud. Si kadue yene dalil amban hadis tartantu teed we ngandaak nabihin magmaulud atau kan nagmaulid. So alhamdulillah dalil sitinget hadis atau dalil sitinget pagmaulid aman hadis din Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So kung itasabutan sinilay bang dalil atinin dalil khas ga niya tasabutim hadis demikian ngito risag kiti amban atau ngito na ulamain amban ini dalil am. Sitingit pang hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pigi yan maksud tiwe kita magmaulud dan buat dula irison tingit pang hadis ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So tagna-tagna nga hadis Rasulullahin duman sini bang sini sumagawa mismo ginhawaran ne atinin bang kitingit dalil man hadis kwen hadis tatilaw Rasulullahin. Suila an-Nabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmil itsnain. Tatilaw Rasulullah si tingit pagpuasin ni bangway imuasis ilawisnin. Ini sambungnin pa ini zaka yawmun ulidtu fihi. Hangkan ko pa ini muasi ilawisnin pagi ilaw iyan panganak akuhin. Aw yawmun buihtu ataw kan ilaw yan tagna ko pinabuo. Aw unzila alayya fihi ataw kan ilaw tagna turun si aku wahihin. Sumaknanin nan si hadis ininin mismo Rasulullahin hinat dewe ne bulan kapanganakan iyehin atau elew kapanganakan iyehin pagi muase iye si elew isnin elew kapanganakan iye. So iyan hangkan kite hatete Rasulin pagi mismo iye hinat dewe ne hatinen elew bulan kapanganakan iyehin. So iyan dalil ni naman hadis tuan Allahu a'lam bisawab. Sukul magsukul alhamdulillah tuan. Yan si hadis yan pentes tingit hadis yan nambuwa may pagdalil pito inte. Si katelo kita ini pasuno panilauten yene sine tagna magmaulud atau kan magmaulid. Okay, alhamdulillah si singit panilaw sine tagna magmaulid. So lang si ininen pangpayaman si social media kami ginisan jawab si ulama. So bang kita mayam amban ni ulama matan ahlus sunnah wal jamaah atau kan ni ulama tapangandel sine tagna magmaulid. Dan kasinduhan ulama si temanku itu yang may ulama 2020 sambung delu si ako tagna magmaulid atinin si Fatimiyah sumagawa nin bang payaman ti aman ni kitab ni ulama dehelu ko tasabut Ibnu Katsir si kitab ni Al-Bidayah wan Nihayah si volume 12 si page 174 Ibnu Katsir la si kitab niya ang tagna pwede magmaulud ini Al-Mujaffar Abu Sa'id Kaukaburi Inanap idinen si tahun 540 siyam, wapat dia si tahun 600 duk 30 Hijriah. Ini Al-Mujaffar Abu Sa'id Kaukaburi. Dan buat ia pa ini ulama sunni. Atinen ini Al-Mujaffar Abu Sa'id Kaukaburi in iye sunni iye. In iye sujaan, atinen bahani, batalan, in iye hero. Akilan, in iye barakal, aliman, in iye hatinen tao. Adilan in iya nakura adil maipon Allah Ta'ala. So manan in pinugipudji wa Ibnu Katsir ini Al-Mujaffar Abu Sa'id Kaukaburi. So mong payaman kaya jawab nin tagna magmaulid aman sunni hatilin si tahun 500 tahun po sa Manhijri dumin Shia, dumin Fatimiyah tumagawa pen Ibnu Katsir mamisahin ini samiaan Al-Mujaffar Abu Sa'id Kaukaburi nambuwa nakura sunni duk alim iye. So iyan nambuwa man may jawab dia. Duwin kita may dapo jawab lay sumagawa Ibnu Katsir sarta yun ito sabot may kitab nin. Okay, alhamdulillah. So may answer si tinged sinesinatag na magmaulid so King Mujaffar Pente.
King bujak para po sa ito kaburi. Alhamdulillah. Sa si kaampat panilew, way kiti magmaulod ataw ka nagmaulid niki. Bunia hadis mages kwene hadis ene pagdalil me kasinduhe penilatut truni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam. Pete mages. So alhamdulillah, atinen si tenge hadis latutruni kama ataratin nasara Isa ibn Maryam. So hadis ini tampal si kita kemon inusalwe de pamagesin pagmaulid, way ko hadje te Rasulullahin, bu mismo Rasulullahin ngaka, giye makahadje. So may ipon Allah Ta'ala, in hadisin kalagihan kita mayam syarhan. Mayam syarhan, bang ina syarhan hadisin, hatinin pamaham ulama si tingin hadis niyan, Quranin demikian sudah kita mayam tafsir, dukta hati te bang ina maksud ayatin, sabi man may ulama mufassirun, demikian hadis sa isab. So hadis niyan, bang payaman te si kitab Fathul Bari, lagi hadis niyan, riwayat niya naman Imam Bukhari, so bang payaman te syarhan ng si kitab Fathul Bari, si volume 12, si page 18. So pwede Ibnu Hajar al-Asqalani, ini damu man na ulama halap, inanak si tahun 770. So tasabot ene, inma na sin hadis ini nen pa ineddewe ne kabtanganin ang madambua ulama hatinen Ibnu Tin. Ibnu Tin inin ene ulama si zaman 700 tahun, si zaman 600 tahun, ini panagnaan magsara sin sa Bukhari. So pa ini kabtangan Ibnu Tin si tingad hadis inin, paine la tamdahuni kamadhin nasara hatta gala. Faba'duhum fi Isa faja'alahu ilahan ma'allahi, wa ba'duhum ibnullah, wa ba'duhum mudda'a annahu huwa Allah. Sumaknanin pwede Ibnu Hajar al-Asqalani in hatihan sin hadis lay, la tuturuni kama atratin nasara Isa ibn Maryam, daku hadjehun bi, kwe pangahadje me nasrani u si Isa ibn Maryam. Sumaknanin la tamdahuni kamadhin nasara hatta gala. Da aku pa inne pujihun di, da aku hadjehun di, kwe pangahadje me nasrani u si Isa ibn Maryam hatta gala hatinin palabi amman cang kaantara. Paba'duhum fi Isa faja'alahu ilahan ma'allahi. Bagi misara pa inne in Mesiya kasinduhan nasranihin, in bisaranin hatinin faja'alahu ilahan ma'allahi. Hininangan de yun samiyaan Allah Ta'ala kambal. Maknanin hinangan de limbang Allah Ta'ala. Hininangan de santu. Wene takitete de simbahan de hininangan de miyaan santu Nabi Isa. Wene neko Tuhanin duk miyaan hatinin silumbahin. Mananin, yun pagpahadje pamalabi ang bansara, hininangan de santo Nabi Isa. Napain ni Ibnu Hajar pe, waba'duhu mudda'a annahu huwa Allah. In kasinduhan naman ni Nasrani magpain, webennal Nabi Isa, iyan ituhanin. Waba'duhum ibnullah, kasinduhan naman ni Nasrani pen Ibnu Hajar magpain, hatinin ibnullah, we Nabi Isa anak Tuhan. Sabang payaman in kamaksulan sin hadis latutruni, telu binatal malaihin. Kaisaanin hininang weme nasranihin Nabi Isa Tuhan, hininang anak Tuhan, serta hininang santu pe pangalimbang Tuhan. So bang tiyong mahadje Nabi Muhammad say panghadje nun, yepi maksud Rasulullah hindaku hadje hundi pe panghadje me nasrani. Maayane gelal di ku Tuhan, gelal di ku anak Tuhan, tu kinangan di ku santu e aku ne Tuhanin. Iyan binatal hatinin Rasulullah hinggay ebaya hinadje pe panghadje me nasrani po si Isa ibn Maryam. So iyan maana hadisin duk saran hadis lay. Maananin bang kayo magmaulod, maghinang kayo santo emihan Muhammad. Bu kayo magmaulod, magitikad kayo Muhammad anak Tuhan. Bang kayo magmaulod, magitikad kayo Muhammad iyan in Tuhan, iyan rasulin matal gedak hinadje ko panghadje. Atinin in kabaksulan sin hadis lay, bang kayo magmaulod, itikad nun Muhammad Tuhan. Bangkyo magmaulod Muhammad itikadnon anak Tuhan, bangkyo magmaulod hinangan no santo Muhammad we iyan Tuhanin, na iniin binatal we rasulin gay baya hinadje ko panghadje pegi say panghadje me nasranin si Nabi Isa. So iyan maana hadis le bang kitimayam si syarhan hadis si kitab Fathul Bari ko ne si page tasabut kulay. So hatinin hadis le dumen manunjuki matal sin pagmaulod. Pegi ga bisab niya magmaulod hatinin magitikad we Muhammad Tuhan, we Muhammad anak Tuhan, we maghinang santo si we miyaan po Muhammad we miyaan Tuhan. Hindi na magmaulod sa So maananin kay mandari inusal hadis miyaan pamatal ke sin pagmaulod. Allahu alam bisaw. Alhamdulillah syukur tuan.
Si kalime panileuten, ine dalil nun, we King Mujaffar dumain siya. Pag si jamante ko ito, kamanamangin nan si King Mujaffar we siya iye. Sumagwa ni gap niya dalil pagwa are, ko bang si ako gadan to tati ko. Sumagwa nin masiro sa tileote, bang ine dalil din sa ko ito raw, kauro pente miyaan. Tinilaw kun bang ine dalil nun we benaben na King Mujaffar tanatag na agpanya maulod we dumain iye siya. So, alhamdulillah, atinin si tingit pagtilew, uy Mujaffar siya tao dumain. So kami, tininggihan kamihin, hatinin, pag-iek kabisara, uy Mujaffar Abu Said Kaukaburi in iya siya. Iniyan bisara may ulama dambuli, hatinin ini may ulama si Jaman Teruku itu. Adapun mang inakaw Ibnu Kasir, kung ito sabut temiyaan, hatinin ini ulama si Jaman 700 tahun, pag-iek si Ibnu Kasir inin, hatinin inanak si tahun 700 suknyambuah Hijriyah, atinin siya matapit po si Al-Mujaffarin, tapit pa generation din po si Al-Mujaffar, na siya labi makatauhin kahalan Al-Mujaffarin ang bankite, kung may amban ni ulama ko ituhin. Sa tasabot niyan ko na si Kitab Al-Bidayah wan Nihaya, si volume 12, si page 174, kung tasabot ko ang siniin, in Al-Mujaffar inin sunni, sarta in iya pa ini sujaan, bahani, batalan in iya hero, akilan barakkal, aliman in iya ulama, ini atau adilan serta adil si pagnakura ni. Ini sunni pen Ibnu Kasir. So hatilan iyan na buha man may dalil pasandihan tewe Mujaffar dumen siya, bagi dumen kita mga kahin hatinin takaswa ti hadyarin kitab Al-Bidayah wan Nihaya, magsulatin Ibnu Kasir, mismo siya manaksiin we dumen siya Al-Mujaffar Abu Said Kaukaburi. So, Allahu alam bisawab. So alhamdulillah ini may dalil pente pa ngagpang ti ato kan pang-encounter ti yan bang pa si may magpain we si King Mujaffar. So si kaennem wa isa tinartantu waktunen pente si bulan Rabiul Awal ni hadja ini pagmaulurin. Si pasal pagtartantu waktu si tingit maulid. So, alhamdulillah tahinang disabinin hati ng bilang parasualan patilewan si may manusia at bangway ko silartan tuhin bulan pag-celebrate atau kan bulan maulid pinatirasulin si bulan itu. So, alhamdulillah in pagtartan to sin waktu sin ginisan pardaakan bakit binatal we syara bang dumendo pinindatin ini may aturan pardu at hindi wajib ini may pardaakan wajib atau may pardaakan pinapardu Allah Ta'ala upama may sambahayang, upama may puwase, atin ang puwasehin tartanto hadya si bulan Ramadan. So bang pindan waktu nen si di bulan iniin paasek bidahin atawa binatal kitewe syara. Adapun may pardaakan gak tinartanto waktu nen rasulin duk may sahabat, wene pangahatya si Rasulullahin, atin ang pangahatyainin gak kita inurungan waktu, we sabihan pangahatyahin, we subay bulan miyaan, we subay elew miyaan, atau subay hadya sayin bantuk nen, gak kita inurungan had, we syara, we subi hadya sayin bantu pamahadyete Rasulullahin. Suka kita binatal setingit pangahadyete si bulan Rabiul Awal. Sarta bang kita ngedok dalil aman may ulama pasandihan ko ni tasabot Ibnu Taymiyah si kitab na Iqtida As-Siratil Mustaqim. Atinan Ibnu Taymiyah inin inanak si tahun 600 duken 60 dambua, wapat si tahun 700 duken 28. Ibnu Taymiyah inin dambua do aman may ulama hatinan tinenggihan may ulama Saudi. So ini bisaranin فإن فتعظيم المولد واتخاذه موسما قد يفعله بعض الناس ويكون له فيه أجر عظيم لحسن قصده لتعظيمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini ba Nabi Said Ibn Taymiyahin فإن فتعظيم المولد ini penihadjenu kapanganakan Rasulullahin واتخاذه موسما duk betaran duwak panghadjenu lay mana nin tertentu waktu nen si panghadjenu lay kadya fa'aluhu ba'dun nas kung ipin paghinang may kasinduhan manusia wa yakunu lahu fihi ajrun alim niya ipin pahala ni hadya man Allah Ta'ala lihusni kasdihi pagyapain ni maksud nin hap ini maksud nin li ta'limihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam panghadya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So mismo magdetadian hatinin magsulat tabdangan iyan Ibnu Taymiyah si kitab na Iqtida As-Siratil Mustaqim wagi manjari atau wagi isa batal bang betaran ti waktu panghadyahin atinen si bulan Rabiul Awal. Kaya ko kita lain makalanggal sara, dumen dume fardu pinindatin, dumen dume parkala si dunnat wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Allahu alam bisawab ulama di magpaili. Alhamdulillah syukur si mian penambung ituan. Si kapitu lasti leunenin tuan, ini hukuman pag maulurin, si hukuman na kita ko itu.
So alhamdulillah hatinen tingit panilaw hukuman maulid. So kite si panig kami makaraara magdetad hukuman si ini masala pag dumen kami labi dumen kami me mufti atau dumen kami me akadi hatinen ini me patutin maghuhukum. So magawa ini si kamihin hatinen nga kani hadja bang ini tapangahukum me ulama dahil luhin si tingit hinangto. So yung tasabot ay Ibn Hajar al-Asqalani, tasabot ay mamasuyuti si kitab ni Al-Hawi, tingit hukuman maulud, pag maulud tubak na ito hinukumo de jaman tegel na ini. Atinin tegel masa na hinukumo de bilet tadu de kahukumin. So bang pinahukum ti Ibn Hajar al-Asqalani, dumen kami manghukumin sa Ibn Hajar, inabisanin pa ini aslu amalil maulidi bid'atun. Lam tankul anis salafis sali minal qurunis salasa. Walakinna ma'a dhalik kad istamalat 'alal muhasina wa diddiha. Faman taharra fi amaliha wa tajannaba diddiha kanat bid'atan hasanatan. Sumana kabtangan Ibn Hajar al-Asqalani, fa inne inpoonan atau kan usul sinhinang sin maulid inin bid'ah. Hatinin niya hinang paahu. Lam tankulan salafis sali minal qurunis salasa. Napa inne inin tasabut atau gapik bisara wa siya salapus sali, si daman 300 tahun po sa manhidiri. Manganing kapag hinangin, kapag sabut in kalimat maulid. Walakin na maazalik kad istamalat alal muhasina wadiddiha. Sumagawa nin po yun si damikyan diin maulid ko niya at isile. Kaysa nin po yun muhasina, yun hinanghap, kado yun diddiha, yun nilawan ni malaaslay. Sumagawa pa yun pamantaharra fi amaliha, al muhasina watajanna badiddiha. Na sinesine pa ini magmatuyo nga hinang pagmaulid, mabantok pagmaulid. Ini hadya hininang din mahapin al-muhasina, watajan na badid diha, kinalian demi aturan malaatlay, nakanat sa bid'atan hasanatan kani anpen ni hukuman maulidun bid'ah hasanah, atawa bid'ah hinang baahu makahap. In minaksud nila isinin al-muhasina, atinen hinang hap, ini po pagginang may ulama, at bang sibulan ito magnasihat, magbasta sira rasul, magsalawat, magbasta Quran, magsadaka, pwede magpakan-pakan, pwede may pagdurang. At yun may pagseminar to, may pagsarasila-sila to, yun hinanghap. Na yun ay minaksud na isa pagmaulid, hatinin pagmaulid laat, na pwede pagmaulid may kapapuan ke. Magtali-talian, maglugo, paglago may lilarok dende, maghatinin ini nila, ini aturan mungkar dahinang umesi dahil lulay, nagani ang magkinang may ulama sa iyan, dugba, kita magkinang ni. So bang pahin na hinang di pagmaulurin sila biyan hap, pwede may pagseminar, pag nasihat simulan ito, na hukuman din pa hinang paaho sumagawa makahapi Sa dumen kita na po hukuman lo, sumagawa Ibn Hajar al-Asqalani si taon 700, duk 70 panganak yeh. So Allah alam bisawab, kaya ko tao paliw nga hukum ne, paliw aman may ulama dahil lulay. So magsukol tuan si may waktu nulay sa bilang sa idaho pa nila kung siya lawinin, murah-murahan, mura sa maghinati balik bang may ganta niya may waktu nuruk nerab waktu kami sa miyaan para magpanya program sa inin balik sumagwaanin bang niat kamilay miyan magsukol din si pahadir nulay sa niat kamilay yan part 2 sin pagtilaw inin pagtilaw sa tingin pagmauludinin yan miyaan sini ini sab dalil we gejinari pagmaulurin so mangalingan kami sa di dake ulali so pamanen bangoy niya sa di man kau ulinganan ko to si programa kami inin so bilang pamahati kami andang si kami insyaallah. Na okay sir, bilang pagsukur hatinin si pag-ipitalay, do magsukur Luis at si may mapakalihin dalam doa si Kamkemon. Okay na to, magsukul. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So may himumungan ang banambua gurute kalasahan, yene dalam lahat basilan ko ene tuan parhan tangkuwa jaon ang ban lahat tumahubong. So miya kalebi sa kita kalebi ne kayo may himumungan nilay. Sumagwanin ko sinambat ko si kaamin ko tapag judge bang too bang ine me miyaan binisara nilay si me dalil atawakan miya ene me pagurong ne me hadis lay atawakan me kalulama lay kaamin me mahadjanain mangurong ene jazin lo si atawakan manayma ine ganta tinayma bi malailay luke tay maabi luke gai gay kumatukan gay kumatuk-matuk lay si so pag isa kuto masampay rohadja bang ine ganta subay pinasampayin pasbillahi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.